Anya laki din! Anya ti ko na ni Nanang lakay. Matuloy ka di da manong Sander? Uwan bakit? Dito ida ka nung agnaan, tas asidag iti pagtrabahoan ni Manong. Kan tapno sana na masapol ng agabang da. Mahit matkit ti ano kasta, tapno adda kadwa tayo diti balay. Sa pala ko tawan nagbali na parikot. No agkikin na awatan tayo kiti, mayat talakay. Uwan Ne, alas 6 mat gaya man, agluto ak pa iti pangrabyan tayo. Adda ni nanang iti kusina. Madamang aglut-luto. Tulong akon, tapno awan ti maibaga na kanyak amanugang na. Anya lakit din bakit? Saanan? Kabaalan ni nanang radyayon. Maawatan na ka, tas ikamot tinaglaba kan nagdalos itay agsapa. Anya ter aramidam teri anak ko. Sandwich kan Diyos, Nanang. Asino nga itimangan ka dagita. Para kada manong Sander kan manang Mara, Nanang. Sumangpot tayo tin madamdama, saan ka di? Wan, ngam saan mo't aramidam da ita. Isuda mo'ten ati agaramid iti sandwich kan agtimpla iti Diyos no sumangpot da. Saan mo't anarikat da ita. Okay lang, Nanang. Kabailakmat. Wan ngam kasano no mairwam da. Mairwam apag sirsirbiam ida. Nya kay lakit din, Nanang. Saan mo't siguro? Amumot siguro ni Manang Mara ti aramida na no kwa. Sapay la ko mga roda anak ko. Diyak kayat di ma-stress kung akmanan. Agmerienda kayo pa'y Manong Sander, Manang Mara. Agyaman kami, Terry. Da kayo matunti makamong agmerienda. Agsubliak pa di kusina, tamadama ti luto may kininanang. Sige lang, Terry. Isu ka di day ti asawa ti kabsat mo, Sander? Wen bakit? Ni ipag Terry. Nagagot dahi ta bakit? Kastamot gayam ti langanay ti personal. Anyat kaya't mo asawa, bakit? Ay, kwa. Awan. Sige, agmerienda takit din. Kani, mabisina ko. Agsapan bakit? Agriing ka dita, tagkapi tayo. Muna kan lakay. Tapno gigiddan tayong agkapi Kurang nga rod ti turog ko. Anya ka lakit din. Kaya't naka makasarita ni nanang. Ras day tayo. Saan mo't kidi Matlagayam. Intun madamdaman to. Nasapa pa yun. Ada ni ipag Terry jay. Tapno makapagbanding kayo mo't lang, iti abirat mo Saan pa man nga ita? Aginanaak pa yun Sige nga raw. Ibaga ngayon itong madamdamalangan. Bakit? Rumor kan. Di mo disturbon ti pan naturog ko. Naimbaga bigat yun, nanang. Kastamot kan ka, Sander anak ko. Timanugang ko nga'y. Nakaturog pa lang. Anya, awan trabaho na aya. Awan nanang, nag-resign, ta makabannog kanumot yag trabaho. Ay ka talaga akasta Awan mo't tinalaka trabaho ko. Ag-apply to manin iti sa balay, nanang. Ay way, ni ading ildon ngay, nanang. Nagrubwatan itay-pay. Masapsapa ti trabaho na dayjay. Nagsagana mga roday, nanang. Ay katmangan ka pa ya anak ko. At dain luto mikin ni tire nga adubaw. Nasaya at magtanakariing kan, Mara anak ko. Mabisina ko, Nanang. At damakan ije kusina. Mangan ka. Nalpas kamin kinitiri itay. Nakaturog ka pa'y ngamin. Okay. No kayat mo ti prutas. At da prutas ijay ref. Mga lakalaang ijay. Di kagbabain. Okay. Ay, itapay laang kat madlaw kon. Dakkel tinagdumaan da kinitiri.
Lakit din no asino tagin inaw. Si kamagayam, tere. Inawak lang dahi ti plato kung tasa, nanang. Aguray ka. Tay tansamot dyan nanganan ni Mara. Wan, nanang. Sa dino tinapanan na aya. Nagsubli ti Seledda, idinalpas daan nangan, nanang. Anya, Amang ano na bannog na, ah? una ngam agasam man day ta. Si kapay lang ti aginaw itinanganan na. Ay saan ka mo't akatulong dito? Okay lang, kanyak, nanang. Maawatak ti abirat ko. Kita umanak ka, tamangan numairwam katag feeling dunyan tumo dadya babae. Kumusta ka bakit? Okay lang, lakay. Sige ngay, kumusta mo ti trabaho? Okay lang. Anya nga itinaramid mo itangal daw. Ay kat, nagluto ak manan, ah. Adda tinag-order iti spaghetti kan palabok. Kan cake. Isong mo tinararamid ko itay, ah. Mayat nga ron ano kasta. At the source of income mo. Wan, kaya't ko kumamot ti agtrabaho. Ngam amangan ko nak no maistresak to manin. Dito'y kalangan balay. Ipamaysam ti atensyon mo kan JR. Di bala, tadamat source of income mo. Kan makatulong ka pa'y kaninanang dito balay. No kasta ti kunam, iso ti aramidak lakay. Mayat mo't lang ti agnegosyo, bakit? Linyam mo't ti agnegosyo. Ituloy mo kat niya. At least, makaduwang pa'y ti anak ta. Un kaya, kumusta mo't ni Manang Mara? Saan kami pa nagsarita lakay? Numalpas amangan, kat agdiretso mo't ngamin iji Seledda. Amang ano saan pa nakapag-adjust, bakit? Aganos tayo pala. Na, apay asika ti mangilablaba iti bado damara, tere anak kaw. Naglabak ngamin itibado mi, nanang. Ay sos, bayam, tailaba na mo dagiti murengda. Okay laang, nanang. Ay, no siya klaang. Saan nga okay ti kasta? Sigurado nga addamanan ilutom nga order inton madamdama. Bayam dagiti murengda tailaba na mo. Awan mo ti trabaho na. Dumngag kakadi kanya kanak ko. Wan, nanang. Narigat mo't laang no si kati mga ramid iti amin. Ag feeling dunyan to, ti daddo madita. Nasayat mo, tarimwar ka si Kamara. Apay ka din, nanang. Kita mo't atar aramidam. Ah? No awan trabaho, tumulong ka kumamot iti maaramid dito balay. Kita naurnong timurang yu iti asawam. Ngam di ka mataglaba. Ilabak tumo lang, nanang. Anya lakit din. Ano? Into nagbuutan? Apay nga agungot kayo ngay. Katsyak mo ti mga ramig kadagita. Kasano asa anak nga gungad? Kat kasla di mo matamutar aramidam dito'y balay. Alawanan, aglabak intun madamdama. Syakman nga minang katidakas iti matang yo. Anya lakit din aya. Apay adi ka rumor ba kay? Ay tagpupupok iti silid tamot yung tararamidam. Masurunak kininanang mo. Apay ni nanang. Kanya tinaramid naging ka. Pinagsasawan nakit din itay agsapa. Apay ka naw. Ay, jak mo akin ninanang mo. Nagadulakit din nga muna. Amangan mo't no dadadaulan nak ngamin dadya ateri. Na, iraman mo pa yun ti abirat mo. Una, taiso mo't ti feeling close na close kininanang. Sigurado nga adda pa ng dadaal arumrumor itingiwat dadya a babae. Adda ka din ang ngag mo, apanang dadaal na king ka? Awan pa'y mo't. Mutlagayam. Kit agsususpit sa ka adagos ay. Inya laki di. Mabalin ka din agsarita ta, Terry. Ha? Maipapanigyan niya, Manang Mara.
Anya timbagbagam kininanang, ah? Anya? Ang mga nukumkumpurmi mo ngamin timpulpulong mo kan kwa na, iso akas jay. Saan ka ang maawatan, manang? Madlaw ko nga adayo tirik na ni nanang kanya. No maipapan iti day taabanag, awanan ti amok dita. Aramidak lang ti responsibilidad ko dito'y balay, kan saan ka nadadaulan kininanang. Saanin ang masapul nga aramidak ti kasta, tanapigsapay mo't ti mata ni nanang, makitkita na ti mapaspasamak. Pabida ka ngamin nga abirat, pwe. Siyak pa'y ti pabida ita, kat si kalangarudan ti sadot. O, diri mo ti pudno. Dayta ti jak kayat kat, ti pabasulan nak urawan mo ti dakas nga aramidak. Numaminsan ngamin, tumulong ka iti maaramid dito'y balay. Tapno saan ang makaungot ni nanang kan ka, maawatam? Agpada tala amang, iso adi ka man agkasta-kasta. Isong nga rod, agpada talaang anay kamang. Inta kumaadwa, ti responsibilidad tari ti balay. Tapno awan maibaga ni nanang. Kumusta kayon, tatang? Nay, ada kayo matgayam, Tere, anak kaw. Hindi mo matimbagbag nga umay kayo gayam iti apo kaw. Ni Eldon ngay. Adda ti trabaho na ita, tatang. Imay kami laang, takat ko ti agpaangin. Agpaangin ton malam. Agpaangin. Ada ka di parikot mau? Saan kami nga ron nga agkalaan iti abirat ko, tatang? Apay mait. Basol ko kano, no apay nga daw tirik na ni nanang kankwana. Kat maasar lang mata ni nanang, tadi na amo ti tumulong iji balay. Anya nga iti mbaga ti katugangam. Dinapay amo anagapa kami, tatang. No kasta nga raw, ang mga numasapol nga da pumanaw. Anya nga tanong dito balay laangan ti pagnaidan yaw. Kasaritak pa'y ti katugangak, maipapanitiray ta abanag, tatang. Kami lang ti agadjas nanang. Anyat kayat mo asawan, Tere. Agnaad kami lang ni dyan ni tatang ko. Iti kasta, kat maliklikan ti gulo. Saan kami ngamin nga agkalaan ti abirat ko nanang. Jakmat kahit ma-stress kayo, no kasta nga agap-apa kami. Dahita ti saan ang mabalin anak ko. No adaman ti rumbang apumanaw, dagiti sadot. Iso lang arudan ti pagsirsirbian. Iso pa'y ti made ti panagsasauna. Anya lakit din. Jak kayat ti manugang akasta ti galad na. Kasaritam man ti asawa, Meldo na nakaw. Apay ni Tere, nanang. Ada ka ni dakas nga naramid na. Awan mo't kiti, ngumkasla kayat na ti pumanaw. Apay ka raw, nanang. Wala, tasaan da nga agkaalaan iti abirat na. Dayjay mga min amara, kasla di na ammo aramiden na. Di na lang aruden ammo ti tumulong, isupay ti ado ti sauna. Kinasari tayo kumanimanang mara ah. Kano ko silap ako silap. Kasari tayo lang ni Manong Sander, nanang. Wan, kasaritak to. Ngam ibagam kin ni Tere, tasaan kayo apumampanaw. Saan mo't amabalin nga ibatinak dito Amangan numatayak adagos, gapo iti stress ko no ibatinak dito Pasensyakan, sandaranak ko. Gampanag ko nakit may mayat no agpatakder kayo laangan iti simple akalapaw yaw. Maawatan kayo, nanang. Diyak kumakayat nga aramidan na ito'y. Ngam no agul ulima ka. Amangan no agkinabildan nga agabiran. Oray siya kat kuskusilapan nakpayan ti asawa manak ko. Okay lang, nanang. May mayat mo't lang no pumanaw kami. Tapno maliklikan ti Riri. Kan parang makamiris ni bakit ko. Agyaman nakuna ay tamaawatan na kanakaw. Do saan kayo abise? Pumasyar kayo latta dito'y balay Kung nanang, di kayo madanagan.
Ang ngagsakit tinakam ko kada kayo. Amok nga damot laang tinagkamalyan ni bakit ko. Naragsak kan iti naramid mo, sika, Terry? Ay, sana siyak ti apa, manang Mara. Gapukan ka, papanawon na kami ni Nanang dito'y balay. Saan asyak ti nagdesisyon dita? Amo ka, sinugsugam ni Nanang. Saan kung aramid ti kastaan niya? Uray saludsodam pa'y kininanang. Anya manay, ti pag-apaan nyo adwa. Desisyon ko, timang papanaw kada kayo, Mara. Ang asim, tadi mo apaan ti abirat mo. Nukas ta nga rod, paboritism kayo matgayam akatugangan. Nasaya atak katao, amuniteri dayta. Jakla kayat ti gulo. Kanjak kayat ti ma-stress, nang rona pa'y kat feeling dunya kamit no adda ka dito'y balay. Awan pa'y ti kunam at tulungam ti abirat mo. Diretsuan kan, tapno amam. Paboritism mat ni Nanang mo, Sander. Rugyam ki di tagimpaki tumakartan. Anusan ta pa'y laang ti agabang. Kasla di mo mat mangmangag ti bagbagak. Adda paboran ni Nanang mo. Tilaang mat asawa ti kabsat mo ti paborito na. Saan nakasta ni nanang ko bakit? No amom tararamidam. Awan ti makagapo. Tapno makaungit king ka. Oo, di mon kanunungan ti aramid tinam. Nyalaki din bakit? Sika ti adda nagkurangan na. Sa ita, sa bali at tao ti papasulan. Nariga mo ngamin, no di ka aggunay. Itaam ni Terry. Kayat ni nanang, taam muna ti tumulong. Am muna ti aggunay dito balay. Kitsi ka, piling dunya ka. Agraman na nga nam, ipainaw mo pa iti abirat mo. Dahita ti sana kayat ni nanang king ka. Oho, anya laki din. No anya ti desisyon ni nanang, irespeto talatan. Kitsapel ako ma, tamalawlawagan mo ti panunot mo. Okay, sir. Bye. Sino ti kinasarita mi ti cellphone mo? Sabet, bakit? Ay, kwa. Di ko mareklakay. Kumare? Kat no sir ti awag mo ken kuana. Unay kan, Joel. Saludsodam mat aminan. Andaman siguron planom dita, jak amo. Masapol arumwar ka kabayatan ti panagsarita yo. Confidential nga rod tinagsaritaan mi. Saan amabalin amaamuan ti uray asino. Ang mga nulending, wan nulun manan dita. Inton kwan, agparikot kanto manan no panagbabayad din. Insarden kung dagita loan kas ng lakay. Anya laki din. Siguraduam lang. Nya kayat nga damanen umay agsinger diti balay. Wen, awanan. Fully paid ti loan kan lending ko anya. Adaak nanang. Anya ti masapul mo, sabay tanak ko. Adda ka din ni Hilda nanang. Adda trabaho na ita. Nasaya at mat nga rod no kasta nanang. Mayat ti timing ko. Awan ti kontrabida a babae dito'y balay. Ay, anyat ko nam. No anya ti nangagyo, iso day jayan nanang. Ay, anya ti kapeyo? Amo ni ading mo ti agdiskarte. Iso asaan kami amaawanan iti makan dito'y balay. Ay, kat mayat makikapeak nga rod nanang. Manakman no naimas met lang ti kapeyo. Agpakada ako nanang. Nakita ka naggapo kay ti silad ni ading mo, Hilda. Ay, kuha nanang. Anya manan ti nalam ijay. Awan na, anya kumangay ti alaag ti tananang. Sigurado ka? Pagan anok ngay met dagita gamit dayjay ahilda nanang. Adda kinita. Sigurado lang. Tamangan no ibaga namanan nga adda mapukpukaw agamit na. Ni nanang met.
Anyat pagkitkitaan nyo kanya kaya, agtatakaw. Ay na anak ko, ibagbagak laeng. Saan mo ta kayat asawan day tangag tatakaw ka? Jakla kayat nga agapa kayo manon kin no adda mapukaw agamit na dita. Naksayan mo ti kape nga indulin ko nanang. Asino tinangkasay? Bawal mo't kada kayo ti instant coffee nanang. Ay na, imay ni manang mo asabit itay anak ko. Katrin namanan na ti kape. Naa. Anyat ginagara na diti balay nanang. Awan mo timbaga na, imay laeng nakikape. Naimbag man ta di na inala tinagyan iti ref kan cabinet nanang. Di na mo't pagan ano anak ko. Itaman pa'y. Adda siguro moten ati abastuda. Nasayaat mo't nga rod ano gimatang damot nanang. Tapno di da pagpalinan a grocery store ti balay no kastang umayda. Agrubwat ako, Joel na kay. Sikapay lang timaka mo kadagiti ubeng, ah. Sa dino ti papanamaya. Adda kasarita kagayim ko. Anya nga ito yung naka-envelope ng bag mo. Oops! Mutoy day nga envelope. Na, Saan naparakin ka day anya? amangan mo't no papeles ti lending data. Saan? Mamin ano ka di nga ibagakin ka nga insardeng kunday ta alending. Alawanin. Agrubot kang rodan tapno makaawit ka adagos. Mapanak iti garden inton madamdama. Awan kadwa iti ubing iti balay. Wen, anya kalakit din. 2 hours lang ang arumara. Agsubli akmet la adagos. Dahito ti isaldak ka na kayo, sir. Titulo mo ti dagaday tayo awat mo, sabit. Wen, sir. Saan mo ta Hilda tinagan mo? Ni ading ko dayta, sir. Ay, sana mabalin na. Apay nga isaldam kanyak ti titulo ti daga, saan mo't anakanagan king ka. Di kay madanagan, sir. Saan kayo nga itarayan? Amangan no agreklamo ti aking kuko ti dayto at titulo. Anya kay lakit di matan, sir. Kabsat ko nga rod ti akin kukwa iti dayta at titulo. Napagsaritaan min ti may papan iti dayta abanag. Siguradum laeng, tadyak kayat ti gulo. Wen, awan pagdanagan niyo, sir. Iti jukit din ti kwarta. Tap lumalpasan ti saritaan. Good for 6 months laeng dayta ah. Wen, sir. Kalpasan ti inom abulan. Isublik ti kwartayo. Agraman interes. Amuyo mo ti cellphone number ko. Nalakalaang akontakin naknukwa. Lakay, mapan mo man bagkaton ti doa karton ti groceries di ta tersena. Groceries? Wen, abasto tayo iti doa lawas day jay. Nangalami ti kwartangin market mo. Awan pa mo't inlako tayo anateng ah. Siyempre, nadiskitarak. Pangala ako mangay no bilang. Ay, madanagan akong bakit. Nagadulakit din adramam dita. Amangan mo't no illegal tinaggapan ti kwartangin market mo. Illegal mo't asasawam dita. Anya lakit din aya. Wano saan amangan no nagtaod dahi ta iti takaw. Saan nga road? Nagado nga ibagbagam dita. Mapanmuki din bagkatan. Taamangan dong tudong. Matidtidan day kaya sigurado. Sapay karton lang tinakaikargaan na. Amangan no maipurwak ijay. Hello? Kumusta nga iti bayad mo, sabit? Alpasin din na mabulan na saritaan ta. Sir, mabalin ka di nga ikanak iti makalawas apawayway. Inna mabulan lang ti saritaan ta. Ururayak ngamin ti pagbayad ko kada kayo, sir. Kaano nga nga agbayad ka? Ikanak lang iti makalawas apawayway, sir. Agbayad akto kada kayo. Sige. Ikang kay ti makalawa sa pawayway.
Ngam sigurado may subli ti kwartak, agraman interes na. Tapno may sublik mo tayo, dahito titulo ti dagang insaldam. Un sir, di kay madanagan. Agdis kitarak iti ibayad ko kada kayo. Di kay madanagan, tadyak itarayan ti utang ko. Magkape ka pa, ikabagays. Agyaman na kabagays. Anya nga mina ang tigagaram. Amangan kunak no kayat ni Hilda nga ilako ti dagana ije laod. Dahita tijak sigurado, kabagays. Saludsudem tuman no niya ti may bagana. Agbirbirok ngamin di anak ko iti daga apagpatakdaran na iti balay na. Nalagip ko ti daga ni kaanakan Hilda ije laod adi na maasikasaw. Wen tabisi iti negosyo na. Idi pa'y aplano na amulaan day di adaga iti nyog. Ngam di namot masangaw. Wan nga raw. No di na maasikasaw ket kayat na nga ilakaw. Ibagam to kanyak kabagays. Sige kabagays. Ibagak ta itex nantukan ka no anya ti desisyon na. At damo number mo kwa na. Imay na angkal mo duming dito'y balay itay, Hilda, anak ka. Anya ti imay imbaga ni Uncle Doming, nanang. Imay na sinaludsod no kayat mo kano nga ilako ti dagam ijay laod. Agbirbirok kano nga minti kasinsin mo iti pagsaadan ti balay nga patakder na. Ay saan, nanang? Diyak kayat nga ilako day di adaga. Kaano di mo matmasikaso, anak ko? Adan to, nanang. Agpamula ak to tinyog. I-text mo nga rod kin ni uncle mo, asaan mo nga ilako day jay. Wan, nanang. Ada planok iti day di adaga. Makumay kumaklaang saan pa'y anarugyan. I-text mo nga rod ni uncle mo, tapno am muna. Tapno agsapol dalaangan iti sabali agatangan da. Nanang, Apay ka day. diyak mo tan makita ti day di laod, nanang. Anya? Mapukpukaw ti titulo ti dagak. Nay, asino kumangay ti daduma ang mga anak ko. Amangan no adalaang dita, di mo makita. Mabalintag sa ludsod, tata. Anya ti masapul mao nakaw. Amuyo ka din, no? Sino tinakanagan iti dayto at titulo ti daga? Ay way, ni Hilda, kaanakak dayta. Apay nga daken ka ti titulo ti daga na. Insalda ni Madam Sabet, tata. Anya, insalda ni sabitken ka ti titulo ti daga ti kabsat na. Wain, hindi pa napalabas alawas ti Judith na. Ngam, narigat mo tamakuntak. Isa nagdesisyon na nga umaya dito lugar yaw, tata. Mabalin ka din nga isuro yaw, ti balayda. Tapno makapagsarita kami. Ay una, diretsom laeng to'y kalsada. Jay kakaiso na abalay ti murdong ti kalsada ti balayda. Nagyaman na klaunay, tata. Awanan yaman na baraw. Aywan, kukwak day to'y atitulo, sir. Idi pa'y napalabas nga aldaw asap sa pulak. Insalda ti kabsat mo day tati tulo kanyak, ma'am. Nagloko mo tanday di ama ng sabit. Isalda na ti saan namot ako kwa. Wen nga rod, ma'am. Ita, marigatan ako namang singil. Mapan kalaangan iti ayanda. Isurok ti ayanda kada kayo, sir. Wen man, ma'am. Jak amo ti aramidag. Nangaro na kit saan namot ako ko ti insalda na. Inton sumaruno, di yun akseptaran ti titulo no saan nga isuda ti nakanagan. Wen, ma'am. Lesson learned na ito'y kanyak. Doon sumara no, agbalinak nga istrikton. Dahil ti kasasayaatan nga aramidan nyo, sir. Narigat ti agtalak iti pada tayo at tao ita panawan.
day tao dito balay, Hilda? Anya pa'y kumamanang. Ang singir itibayad ti utang mo Anya? Awanan ka itibain? Isaldam pa yan ti titulo saan mo mat ako kwa? Ay, kwa. Agpalawaga ka din ko. Ni sir ti kasaritam. Nagturod kan tomat. Bayadam ti utang mo. Tapno maala kong ti titulo ti dagak. Pangaasi maading ko. Parikot mo dayta. Dinak man iramraman iti kalukwam. Indulin ko ana imbag dayta at titulo iti balay. Agasam man ta nagturod ka anapan na ngala. Awan, babain mo amang isalsal na itititulo. Asaan mo mo't ako kwa si kasabet. Pangaasim lang kay. Tulungan na ko mga agbayan. Pudno nga insardeng mo ti lending. Ngamnay, tamot tin mangisal na itititulo ti sabali at tao tin sukat mo. Tulungan na ko maalakay. Awan mo't maibayad ko iti day talukas. Ura siyak, awan kwartak. Mabuteng akto pa nga umutang tawan pangalaak iti pagbayad ko. Kasano nga rodan day talakay. Ipangmuspusam Utang mo dayta, di rumbang laang ang bayadam. No may dadya manang sabit tito'y balay. Di yu paspaster kan nanang Maiparit pa'y laang nga umay dito'y balay. Ang mga nutil-tila man ti umay nalaalaan. Payan anak ka, anyat na pasamak. Insalda na maggayam ti titulo ti dagak amapukpukaw. Anya, Imay itay dito'y balay tinangisaldaan na iti titulo nanang. Itaan nyo kit nidag iti papeles nga iduldulin nyo dita. Ang mga no isumutan ti isaruno na. ay na yun day akap sa. Nalaing dayjay nga agulbod kat. Inululbodan na ni Sir Lucas. Iso na isalda na ti titulo ti dagak. Lakay, si Kaman pa'y timakam mo kadag iti upin. Mapanak iti ayan ni nanang. Talaga ang madepresa ko no kastoy lang. Madepres nga ibagbagam mo tita. Maistresak nga rudan. Kasaritak ni nanang. Ang mga nuad na maipabulod na. Naban ka kano matigi balayaw. Ban? Bawal ka ijay, gapoy tinaramid mo. Sana mabalintikas na. Saan mo't abalay ni Hilda ti balay da nanang? Sigurado ang madanagan da no adama ng takawam apapeli si jay. Asino ti pagparparikutam. Makitam day ta abunga ti aramin mo. Agraman kabsat mo, awanan panagtalip na ka. Nanang! Nanang! Oh, anyat masapul mo, manang sabet. Adda ka din ni nanang. Madama ti panaginanana. No planom ti umay umutang, ununaan kan. Awan kwarta ni nanang. Diyak kaya ti may demanda din ko. Parikot mo matan aday ta. Kasapulak ti titulo ti dagak. Iso apa nga asim tagbayad kan. No saan? Siyak mismo ti mangidemandakan ka. Uray kabsat na. Idemanda naklat ta. Asino nga min tinangibaga amapan mo isalda day di titulo. No di kakat agraraman Pangasimading ko. Mabagti taklakit din o kastoy lang. Ay, saan man asyak ti butbut ngam? Sulbaram kit ti parikot mo. No amom ngamin nga awan tinam na mama pagbayad mo, isardeng mo ti umutang. Mairamanak pa yan, itiray ta parikot mo. Talaga ang mabagti tak. May stress ak na una yan. Di nakbutbut ngan kunakmanan. Nalaing kayo nga umutang, kas kadamang isalda iti kumkumpurme. Ngam no pa nagbabayadan, iba kayo ang may stress kayo? Iba kayo akas la mabagtit kayo? Kinakdramaan akas ta Laglagi pam. Ano saan ka kumanga imutang, di awan pagparikutam ita?
apay lang ti makaamo iti anak talakay. Sa di naman ti papanam bakit? Iti ayan ni Nana Esther Apay ijay. Anya kalakit din ayalakay. Mapanak agpailot Saan pa yan na imbagan ti sakak ana isot dita kanal idi Lunes? Itugot mo retala na tayo. Ay saanan? At datilana ni Nana Esther ijay. Amang ano maibusmat piman. Nakitak nga rod, ado tilana na ijay. Anya lakit din aya. Nakababayin mo't ano makius-usar ka pa lang itilana. Kat libre piman ti serbisyo na. Alawanan, yawat mo nga rod day talana, tagrubwat ako. Agasam man day ta a koleksyon yaw, Nana Esther. Tulong dagiti may nagpailot itay. Ay, dakkel day ta na, Nana. Ayun medyo dakkel mo't piman ti inted da. At dapay natengken prutas. Un nga rod, mayat gayam ti agbalin amang ngilot Pagkwartaan mo't gayam. Ayun isumot ti pagbibiyagak. No kayat mo di kisayam tanatengken prutas ngayon ted danakaw. Mga lakatap no at daramanan niyo. Day taman ti kayat ko, Nana. Di mo liplipatan Mga lakalaang inton madamdama. Ilutan ka pa tapno malpasan. Adda kami manan, Nana Esther. Sugrot kayo, Gina. Ala, agtugaw kayo. Agyamanak, Nana. Nasabat minimikay di tadalan itay. Nagpailot samot day chay. Nakong, imay nagpailot itay. Si Kangay, anyamot ti masapul mo. Ipailot ko manan ti ubing ko, Nana. Da kayo lang ngamin ti kaalaan na kat. Ay, sapay nakaturog pa'y laeng. Orayan ta makareng. Amangan no agsangit manen. Awan parikot iti day ta, Nana. Bala, agkapita pa'y. Sige lang, Nana. Nagkapiak ijay banay, sakbay nga imay kami. Ay, kat agkapita manen Ado ti kapik dito. Nangalami tinyawid mo natangkan prutas bakit? Inted ni Nana Esther dagita lakay. Inted kano dagiti customer na. Na, apay nga nalampay laeng. Inted na nga rod. Imbes nga da abasto na, awanan at dinawat mo mag. Asino tinangibagakan ka dinawat ko dagita. As lakas jay mo tin Inted ni Nana Esther dagitaan niya. Ulitak manan, saan ko adinawat dagiti natangkan prutas ang makitkitam. Kusa nga inted na kunak tumat. Alawanan, inted na no inted na. Wan tasabali mo't at talaga ti dinawat kan inted. O ti anak tangay. Aday ti silid tayo, nakaturog pa lang. Apay mo't pinaturog mo. Saan to ang makaturog ton rabi Nangiduli na mitilana bakit? An-anom ayatila na lakay. Mapanak man matagpailot ka ni Nana Esther. Anya tinasakit kan kaya. Masakit nga ro ti bagbagik. Amumad, ado ti binunag ko anatang hindi kalman. Mapan ka no mapan ka. Siguradum laang nga iti ay ni Nana Esther ti papanama. Anya kalakit din bakit? Sa dino kumangay ti daduma pa papanak. Anyat amok. Amangan no saan nga iti ayan ni Nana Esther amang ngilot ti papanam. Si kakit dimot bakit? Kaano aya anagulburaken ka? Alawanan. Agrubwat kakit din tapno di ka marabyan. Kita ang tilana, di ta drawer. Unay kan bakit? Oh, kasangsangpot mo lang ang napudot adagos ti ulom. Di mo nakita arimor ti anak taaya. Bayam di ta tagay ayam. Inserak mo't kit di ti gate. Nalubusam nga agay ayam ijirwar kat agar arbis.
Agar arbis aya. Ay, urayan bakit? Asikasum kumamata na yung bagti anak ta. Ala, sorry, basol ko. Kas makita mo, busy ak. Uray ka sa pa iti kinabisim. At dalat ta kumamot oras mo para iti anak ta. Ala, wanan, basol kun kunak tumat. Ngala, mangipapudot ka nga rodan iti pagdigos ti anak mo. Amangan no agsakit kit din. Da kayo mat gayam ti lumabas, Mikay. Uwan na. Ay na, nag-cute mo't ta anak mo. Da kayo mo't nana. Maayayatan ti tao amang kitkita. Sa dino ngamin tinagapuan yaw. Di tala ang sentro nana. Sapay awan payong yaw. Nalipatan mi nga ron iti jeep ang nagluganan mi iti agsapa. Ay mabiit laang taalaag ti payong ko. Bulodan nyo pa ilaang. Saanan nana? Asidagmatan ti balay mi. Sigurado ka. Wan nana, dagiti agpailot kit di ati asikaswan nyo. Uy, nakabunbuntog kamot amang ilukat itigit si Abner. Pasensyakan bakit? Jak nga rod nang Di mo mangag ti sangit ti putot mo aya. aglut-luto aki di kusina. So pasensyakan. Awatam tayo ti bag ko. Apay ka naw, anyat sang sangitan ti anak ta. Ay, diya ka mo. Pinansin lang mo't ni Nana Esther itay. Amang ano maditirik na na. Dayta nga rod, sa balit yung parparik na kanyak lakay. Anya ay aday tagparparik na kin ka bakit? Amangan kunak no ginamudan mo tayo amang ngilot ti anak ta. Unay kan bakit? Ginamuda na dagosahin. Anyat amo tayo. Amangan no ti sikat amang ngilot ti lugar tayo kat manggagamod mo't lang. Awagan man ni Nanang lakay. Anyat masapol mo kaninanang. Saludsudang mano anya ti agas ti gamod ta na eh. Aggurigor matan ti anak ta. Ang mga ano anya pa iti mapasamak kan kwa na. Anya? Ginamudan iti bakit amang ngilot ti anak ta. Sa baling amin ti panagkita na iti anak ta iti kalman alimabas kami iti paraangan nakat. Ipacheck up mo langan ti ubing. Saan man na gamod ti sang kaibagam? Nyalakit din ay ha. Saan asinsinan ti agas ti gamod anya? Day tatijak kayat kayat. Agbirok ka man iti pabasulam. Anya din nadamag ko, Mari Mikay. Masakit ka numit ti anak mo. Wan, ta ginamudan ti bakit amang ngilot mare. Na, asino bakit, Mare? Sino pa'y kumani bakit ister ah? Amangan no naarbisan lang ti anak mo, iso ang nagsakit. Wano saan, amangan no epekto ti panawan, Mare. Saan mare? Talaga sa bali ti agparparik na kanya. Iso lang amin ti nakasarita mi ti dayjeng aldaw kat. Sa maysa, madlaw ko sa bali ti panagkita na iti anak ko mare. Narigat agpabasol no awan ebidensya, Mare. Ay, adakan ka no patsyam ti ibagbaga. Sika no urayam mo't agamodan na dagiti anak mo. Choice mo dayta. Sika, ipacheck up mo kit dita anak mo, Mare. Saan aday ta agbiro ka iti sabali a pabasulam. Anya ti ko na mitay, Gina, anak kaw. Nagamudan ka no ti anak ni Marimi kay tatang. Anya. Adaya mo ti manggagamod dito lugar tayaw. Ni Nana Esther ka no tatang. Kano agil-ilot lang ti amo ni Esther. Day tangarod tatang. Ti ko na ni Marimi kay. Nilaing Nana Esther ti nakasarita na iti dayjay nga aldaw. Kan sabali ka no ti panagkita na iti anak ni Mikay. No siya, awan mo ti makita ka maday ti dayta nga Esther. Uray siyak tatang. Kano iso ti pagpapailutan dagiti anak ko. Sipod nagsikugak. Kat may saak kadagiti suki na. Aging gaita. Kat awan mo ti dakas napasama kada kami iti anak ko. Aguray ka.
Malagip ko kahit. Nakita nga gayay ayam ti anak dami kay iti paraangan da. Idi napalabas nga aldaw. Mararbisan. Ngam kaslawan mo't bibiyang ni nanang na. O, makita yo tatang. Amangan no day tamot tinagsakitan na. Nana, ginamudan nyo kanumot ti anak ni Mari Mikay. Anya, Isumot ti sang kaibaga ni Mari Mikay. Agsaksakit nga min ti anak na ita, Nana. ginamudan mo't nga ibagbaga day ti atao. Sabali ka no nga min ti panagkita yu iti anak na, Nana. Na, day talaang agilot ti amaw. Anya nga'y kumati amok nga aggamod. Jakmat ammo iti kumarik, Nana. Imbes nga ipa-check up na ti anak na, tanaarbisan gayam idi napalabas nga aldaw. Saan mo taday tamangi marmarites amang gagamod kayo ti ininto na rin na. At dala kayat ko alawlawagan kun kami kay. Anya day tanana. Sa anak akas iti ibagbagam, sa anak amang gagamod. Apay nga rod nagsakit ti anak ko. No saan nyo aginamodan, apay nga rod akas jay tinapasamak. Idamag ko kat na arbisan ti anak mo. Ay, saan nga umanay ti arbis a pagsakitan na niya? Impa-check up mo ka din. Ay, saan nga ospital ti agas ti gamod, Nana? Inosente aknak kaong. Awan ti dakas ngar aramidag. Agilot laeng ti amok. Numay papan iti gamod aday ta. Awan amok dita. Agrason kayo pa'y lang amin. Nay, sa dino, di pangipanam iti anak ta. Sa dino kumapay. Mapan ko ipa-check up ah. Saan ay maagasan iti ospital ti tawa na gamod ko naktumat? Tangiwat mo ha. Awan dat mangag ko no di gamod. Gamod na akanayonan. Anya launay ti pagsaksakitan tinakam mo ni Nana Esther aya. Apay nga pabasol mo matan ti mapaspasamak iti ako. Di mo makita? Di mo makita nga gurigor ti anak ta? Isu nga road ang maipa-check up. Anya kalakit din aya. Di mo samot ammo ang mabalin na kaswan na kanina na Esther iti kastari bagbagam. Paninirang puri mo't pimanan day tabakit. Kumusta kayo, Nan Esther? Ay, agparikutak nga raw Gina nakong. Manmanulaangan ti umay agpapailot kanya. Tais istoryaan nga min ni Mari Mikay asaan laang nga agilot ti amuyo. Gapoy ti kasta nga istoryana. Awanon. Awanon ti pagbibiyagak. Anya nga tano agdemanda kayo, Nana. Abangan numabalik tadak laeng. Saan, Nana? Tulungan kayo. Ay, man nga rod nakaong. Tulungan naktanay. Siyak tinakakaasi iti kasta nga inaramid na. Siyak tinadadaal kadagiti klentay. Mabuteng dan nga agpailaw, tamangan kanunugamudak mo't ida. Saan lang aday ta? Amangan nudang randak dagiti kalugaran tayaw, nupatyan dati ibagbaga na amang gagamudak. Anya to may maibagasi ka, Gina. Kumusta ti anak mo, Mare? Anya kumaitakan ka. Kaya't ko amaamuan no anya timbaga ti doktor. Apay adi mo matin sardengan ti mang padpadakas kini Nana Esther. Pabida ka man ngaminan. Manmanulaangan ti agpailot kan kwa na, Mare. Ay, saan ko naparikot day ta? Na, di ka mabutang ama ipabarangay? Anya ko matipagbut nga. Si Kati rumba nga agbutang. Ang mga no ti anak mo matan ti next target ti daya amang ngilot. Ha! Manggagamot. Anya?
Ngam bakit? Mayatan tirik na ti anak ta. Para sa itamol lagay ang ti solusyon na. Kat nagado pa lang ibagbagam. Tama nga no nagbutang daya abakat. Iso abinawi na ti gamod. Naira na lang ang naimbagan ti anak ta, idi pinagtumar mo iti paracetamol. Na Amok nga may ti sekreto na. Mabutang day ta maibulgar. Ti bagam ket de, naggurigor ti anak ta, tabi naibayam an arbisan. Sikat ti nagkurang. Sa mabalin ka di ka agbirok iti pabasulam. Di ka lamasyan mo't iti bakit. Kasano no patyan nagiti kalugaran tayo iti istoryam. Ket dangranda na di abakit. Apay nga itakalaang anak kaw. Itay pa'y ngor-orayan na kati anak mau. Pasensya kayong tatang. Di magasak pa'y ngamin di ta barangay hall. Apay, sino tinaipabarangay? In-report ko kini Kapitan Ter Aramiden da di ami kay kininana Esther, tatang. Anya? Dakkel ti epekto ti inaramid na, tatang. Manmanulaangan ti agpailot kininana Esther. Kalpasan ti panang dadael ni Mikay. Ay, piman mait. Paninirang puray, ti kastangar aramiden na. Di na mo't panunutay. Nga mga nung nakarkaro pa may sagmak di bakay ti kastangar aramiden na. Anya laki day. Nana Esther, Nay, anya ter aramidem dito'y balay, Mikay. kaya't ko kumatiagkid daw iti pamakawan nyo, nana. Sorry no pinabasol ka iti napasamak iti anak ko. Namin ano nga imbagaken ka, asa anak amang gagamod. Day talaang matagilot ti paglaing ak. Gamanya ti inaramid mo. Inwarwaras mo amang gagamodak. Pasensya kayo kuman, nana. Amom ka day, manmanulaangan ti agpapailot kanyak ita. Saan laad ay ta? Sa balin ti panagkita dagiti kalugaran tayo kanyak. Amok ati adda iti panunot da. Manggagamudak ka talaga. Madanaganak, Mikay. Amangan nudang randak dagiti kalugaran tayo. Tinuulbod nga istoryam. Pagbababawya kung tinaramid ko, nana. Sapay la ko mata mapakawan na. Mapakawan ka. Ngam no tinam na maam kat iatras ko ti demanda kontraken ka. Nagbidot ka. Mapakawan ka man. Sangwam lata ti bunga ti panang dadael mo kanya. Ay, naimbag pa'y ni Luisa ang katrabahuan mi. Tana i-promote mo ting. Ha? Ay, kastaya ba kay? Wala kay. Idi na panlaalawas ti pan naka-i-promote na. Hay, kaanuak nga tamot aya ang ma-i-promote. Ay, katsaya atam mo't ngamin ati trabaho. Tapno may promote ka may. Ano mo't tinatawin mo iti kumpanya? Manipod ita. Kanayon ko man nakasarsarita ni Madam Maria. Ha? Sino ang Maria ti bagbagam? Ti manager miya. Nya? Aramidak man mati kasi iti inaramid da di Luisa. Malakas nga minkat kin ni manager. Iso ang na-promote. Payman ta iso mati aramida. Saya atem ti trabaho, Junisha. Addan tulat ta. No panawin mo, ay kit panawin mo. No saan pa nga ita, ay kit aguray ka. Wala kay. Saya atak at talaga ti trabaho. Sapay la ko matasakbay ang malpas da ito atawan. Kat maipromotak matan. Anya lakit din. Nay, nagsapa ka matan, Junisha. Ha? Ayun, madam. Nasapak at talaga taag dalusak man. Ken nasaysaya at matlaang ti masapa amang lukat dito shop. Nasapsapa, mas ado ti malakwan. Ay, wala. Husto ka iti day tagay bagam. Saan akas kadagiti kakadwa? Naglala daw da asumrak. Ken pulos pa'y asaan mo ida makita nga agdalos dito shop. Ha? Pudno ti bagbagak, madam. Nagsasadot da.
Nang runa day jay nagalas abakla. Sadot na amin asadot. Anya, Agraman day niya agurya. Nagsadot. Di ka pa'y makita nga agwalis man la dito aglawlaw ti siyap. Kanayon latan nga aday ja unag. Nakabantay iti kaha nga uray awan pa'y mati gumatang. ala, lepasam nga rodan day tar aramidam, Junisha. Aywan madam, kalpasan ti panagdalos ko dito agdalusak pa'y ijay CR. Tapno nadalos man amin nga aglawlaw. Anya lakit din. La 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 la. Mga pala, kabigbigat. Oh, kasla ka mo din nakatukno iti atang kumari. Bigbigat nga agkat katawa ka nga agmaymaysa. Ay, una yan. Awan makalapad, kumare. No kahit ko tiyang katawa, ikatawa ka na takas toy. Ay. Anya, tadi ka pa ibaga no anyat kat katawaam. Ay, ibagag to akin kenton malam. Ha? Nariga mga numangag ni kumare magkundi deket ka ni manager. Ah, kasla ang angot ko no anyat kayat mo asawan. Amo maten, na-promote ni Luisa. Saan ngaglako dito shop, no di kat ijayan opisina ngagtrabaho. Kaya't namat siguro ti may promote Isa kaslamat ten alinta adeket ka ni Madam Maria. Oo na yan takasla alinta, mare. Kituan mat, kasla alinta kayarigan na. Tidakas na pa'y, deket. Agdadala pa iti katrabahuan na, tapno lang may promote. Kawanan ba'y na babae? Anya? Ayat na lang may promote. Isong agdadali ti pada na, anya lakit din. Kasla nakaskas na ti kinagaasi ka, Dionisia. Ni Sir Mat, agang-angaw. Sa anak nga agang-angaw, si kakit di mat. By the way, apresyarag ti kinagagat mo ita. Thank you, sir. Awan mo ti sabali anam namain nyo ang mga ramid kadagito, no saan asyak laang. Anya lakit din. Ha? Nakunak da ito, igapot na amin mat dagiti kakadwak nga aglaklako ijay shop, kat nagsasadot da. Uray maira na nga awan gumatang kat di da pa'y makadalos iti aglawlaw. Anya? Ipagpagaklang tipod no, sir. Uray buyain nyo iti CCTV. Nagsasadot da ko naktumot. Ay, Isa apang nga asiyo, sir. No adaman ti panggap yo amang ipromote iti trabahador yo. Pilyen nyo kumaan na imbag ti iprom-promote nyo. Kas kumakanya. anya? Kas itinakunak itay, sir. Pudno ti ibagbaga. Saan kay nga agbabawi no siyak ti ipromote nyo? Matanda ja Junisha akas tatimbaga na kada kayo, sir. Wan nga ron. Mas daawak man iti na dya babae. Kaya't naman siguro ti may promote. Nga saan mo't anasaya at tiwagas na. Ay, husto kayo iti dayta, sir. Sabali at talaga tiwagas na. Agasem man. Kaya't na ti may promote. Nga mangdadaal mo't iti katrabahuan na. Una yan. No siyak lamay sa. Nasaysaya at pa'y ti ugali da bakla ken Korea. Ngam iti dayjay a Junisha. Ugali na launa iti mangdadaal iti pada na at tao. Naitikas ta nga ugali ti tao ti jakayat. Ken kagurgurak. Amom na ita, Maria. Sir, Isa bagam tuman na dya Junisha. Aramidan na lata ti trabaho na. No panawin na may promote lata. Saan anas ka namang dadaal iti pada na tao. Tapno lang magunod na ti posisyon na kayat na. wan, sir.
si ka Dionisio, makapakatawa ka, tapos mo, Ha? ipalagip ko lang ka, ha? No kaya't mo ti may promote, aramidam laing anasaya ti trabaho. Awatam. Anya? Sapol pa yamang nadal kay ti para matao. Wano ka trabahwam. Tapno lang magunod mo ti posisyon, agam-gam-gamam. Ni, anya ka din day tanga ibagbagam si kaabakla. Oho, di ka man ang pamarang awan amom. Agas man, tamaaramin mo pa'y adadailin da kami, tapno lang agro pa si ka tinagagat, si ka lang ti husto, tiraramidin na dito siya. Kat, pudno mat, sana ya. Anya, No adaman bilang ti may promote, siya saan anigurya, kenang nang runa asaan asika. anya. Ang mga nunalipatam, nga aging gaita, kat adda pala kandak ti kopya ti CCTV, gapo iti issue, ang mapukpukaw a koleksyon months ago. Ha? Onya, mas daw ka? Gapo ta amom iti bagim, asika ti nagtakaw iti mapukpukaw a short iti koleksyon. Di nagpagpungtutan si ka Dionisio, no di mo kaya ta makadanon iti opisina ti aramid mo, salbag ka. Hala, apay ana ibagam day takan kwa na, Mare. Marurud ako na ikan kwa na mari. Iso anay bagakon, Anya? no ti parang kunanan kat nalipata kong ti issue na may papaniti koleksyon na mapugpukaw. Ay, nagbidot. Ay, unay kat ngaminan ay aday a babae. Kasi tinakunakit din na minsan nga daw, mabalin mo't kami nga aramid na lang ti trabaho na, itinasayaan. Tamakaamu mo't ni manager, wano takin ko kay ti kumpanya amang i-promote kan kwa na. Day tangarod kat. Asaan ko man na masapol nga agdadali ti pada na tao, kan katrabahuan na. Kasaritam tuman, Mare. Kasaritam itinasayaan. Awan mare, sana makasarita iti nasaya ti kasya tao. Kapag ti adalang iti panunot na, it no kasano may promote. Ti awanan ba Anyalakit din. Okay, kumusta ngayon, Dionisio? Nagbaligi ka din, iti parang dadadaal mo kara kami kanig Korea, tapno lang may promote ka, ha? Anya? Ibagam laeng, no saan pa'y, taun-unaan kan, salwag ka. Anya ka din day tanga ibagbagam si kabakla. Bigbigat asumanao ka. Ne, ang mga nalipata masikat ang irugi ti amin, gapula iti ayat mo ang may promote. Saan nakasumbasumbata na kasta, tama nga no adda amarurudakin ka. Irwar ko ti kopya kiti CCTV, ha? Undi sinay ka, gaputa iti ununag mo kat madandanagan ka mo dyan. Ha? Dahi tati baganab mo, iti kinalang mong agdadaal. Anya? No kunam agbaligi ka, iti panang dadaal mo kara kami, kat sikati may promote iti trabaho, salbag, nagbindot ka, kunak manen. Ang mga no sikapay, kat diti umuna amay kat iti trabaho. Apay ngagsakit tinakam mo iti katrabaho. Noon mo't kinapudno na ti bagbaga na kontraking ka. Unayin ayat ti kastoy. Ar-ara paapag ti may promote. Ngaman niya, Awan lakay. Panagkunakat siyak samot ti maikat. anya, kasano kumamaikat ka? Noon mo't basol mo. Kwa. Adda king kadayta Dionisio. No amom iti bagim nga adda biddot ngay naramid mo. Ay kat anya ngay nga ron. Mala. Makaamuditan, Berting. Pinayaban ka, takayat ka makasarita. Ha? May papanikan niya, madam. Mas like katindak mo iti trabaho. Si kakit dimot.
Saan mo't akas karina ti mangikat iti trabahador? Malaksid lang, no addasan na nasaya at ngay naramin mo. Ay, kung nakalakit din. Anyways, idi kalman ngagsarsarita kayo ken ni Junisha ijay ayan tibot. Nagagko dagiti nagsarita nyo. Anya? Kaya't ko lang amaamuan ti may papan iti kopya ti CCTV anadakamat mo. Ha? Adak lang ijay likod tibot idi nagsarita kayo. Iso asan ka makapaglibak kanya? Ay, kwa, madam. Indonesia ngamin. Iso tayo kimbasol iti mapukpukaw idi a koleksyon me. Anya? Pudno ti bagbagak, madam. Awan panggip ko ang mangirwar ka na kita napalpalabas. Ngam gapulang iti rurod ko kenkwana. Iti panang dadadaan na kana kami kanigori, ha? Ayan na. Kita akman ti video nga ibagbagam. Kasi tinakunakinikan ka. Nagiti kakasta nga ugali ti tattao ti kayat nga agtrabaho kanya, Maria. Sir, Pasensya. Nga may bagam ka ni Junisha. Malpas lang tinaudi a kontrata kat mangsapon langan iti sabali apang ganan na. Kastamat gayam ti ugali na. uwan, sir. Adda ti CCTV iti shop. Ngem addamot latta iti suli as saan na maala. Anya ti amor tayo. Nasaysayat latta ti aganan. Uwan nga rod, sir. Kunakla saya at ipanagpuspuso day tiya at Junisha. Agamsan mo't gayam. Nabayagan na nadlaw ko na ita. Nga adda sabali nga ugali na. Ngem pinaybayak lang. Ngem ita nga addamot ten ebidensya. Ikatak langan. Sige, sir. Kasaritak to ni Junisha. Kalpasan ti amin a kinagagat ko dito'y trabaho. Kat ikatanak, madam. Awan maramidan ta, Junisha. Gaputan ni Sir Antonio matan tinagkunay ti dayta. Anya? Anya ngay nga rod kat adamot basol mo. Madam, talaga lang amin nga awananak iti dayjay a panawan. Iso na aramid ko dayjay. Si kakit dimot. Saan a valid day ta rason. Oray sa dino akumpanya ti pagtrabahwam. No kasta ti panagrasrason mo. Awan na. Madam, Iso pasensya ka kunakmanan. Kalpasan ti kontratam, mangsapul kalaangan iti sabali apanggadam. kaya't yung asawan, sa anak a makaabot iti Christmas dito'y shop. Saanan, anya ngay nga rod. Una yun, madam. Nagkasang matanday ito yung apasamak. Umun-una akpay ang maikat, ngam titawan ang malpas. Anya lakit din. Nay, apay analpay ti abagam anagaway, Junisha. Awanan lakay. Ha? Anyat ka't mo asawin nga awanay? Saan ako nga agbayag iti trabaho? Anya? Kunaklak marumotak. Ngam saan mat, tagayam, may katak. Anya? Agang angaw ka katay? Saan magang alaw! Ah, Anya lakit din! Ibagbagak lang arudan ti pudnaw! Salbag ka! ni, makaungit ka. Unay kan! Ibagbagak lang arudan! Agang agaw ko lang pailang! Kahit anya nga road no maikat ka. Anusan ta? Tamadi mo nga mintiwagas mo. Tapno maipromote ka. Imbis sa simpaam lang di trabaho. Ngamsan mo. Tadanayon na panag... Ngamsan mo. Tadanayon na panang dadaan. Pagpakalaing tumat. Anya nga ita. Isulakit nga rin ti may kat iti trabaho. Anya ngay nga rod kumare.
Basol namot lang, ano apay akas ta tinapasamak kan ko na. Ay, wala. Asino ti pagsarsaritaan nyo? Me, anda kamat kaya mi si me. Ay katusan min nga libag. Junisya apala desisyon nga awanan bain. Sika ti pagsarsaritaan me. Understood? Anya? Sika lang mati may kat iti trabaho, itaataw. Iso nga mom, asika ti pagsarsaritaan me. Pinanggap mo ti mang dadal ka na kami, tapno lang may promote ka. Ang sika mati may kat. Sa pala ko tano iti sumaruno a pagtrabahuam, ket saan mo nga aramiden, tikas iti naramid mo ditoy, iti kasta, agbayag ka, ang nalakit din. Agnakam kamit siguro, iti dayta na pasamak. Sika, Junisya. Lakay. Jak amo, no anyat sawag itaking ka. No apay ngamin aya, nasken pa amang dadail ka iti padam nga agtrab-trabaho. Tapno lang may promote ka. Kuha, lakay. Wala, makaamukan iti biyag mo. Kung saan kumamatakas na, lakay. Anya saan? Nagalas ngamin ti ugalim. Ure asawa ka, sa anak a pabor iti nararamid mo. Dagiti dinadadail mo akatrabahoam. At damot pamilyada, pakpakananda. Iso asaan ka kung mga agbalin ang managing bubukod. Anya laki din. Ha? Agnakam ka kumamit tayo. Salbag ka. Tôi đi à? Ok, thích đi. Đi đâu đó rồi đấy, anh em mình solo mà, anh em mình. Không, mình biết tự solo mình trên mình chứ. Solo bolero rồi. Trời, quay bật kiếm tiền một xíu chứ kìa. Đâu rồi Bây giờ mới làm luôn á, tức là chưa có ấy luôn á, bây giờ mới làm luôn, anh đòi bật kiếm tiền, cũng ước á. Review lại. Có cái này nè, đeo vô. Nè. Đó. Giống mấy đứa tiktoker. Ừ. Thì em mua cái này mốt bị đuổi em đi ra làm review tiktoker, cho chung thẳng hàng á anh. Nè. Mới ngồi nè, nhai hàng đớp đi. Thì quá à, phải nhai thịt chó, chó với thịt chó là anh em sẽ review thịt chó này nướng ngon lắm, cái lẩu này cũng ngon. Rồi đớp là đớp. Đúng đúng. Tôi ở đây kêu là đớp đi em. Không đưa cái mít vợ nhai nha. Xong nhai xong phải là Anh đây hả? Không biết là nhưng mà đúng không? Có không? Có. lấy ra thôi chứ sao bỏ. Lấy ra rớt cái miệng. Nghĩ là lấy ra thôi, là để chổng khi nào đói thì chị Nhi kêu vậy. Giờ cả công ty biết uống thuốc là ngại gì nữa. Ủa bữa chứ bữa là gì? Không lẽ ai? Đúng. Ủa ngồi quay ngồi ngồi vậy hả? Ngồi như vậy hả? Có nói Có mà, nói chuyện em nói hả? nè. Ấy chèn vô luôn. Quay thử thằng anh em cũng thấy vậy. Không, cái này để cái cao đô này luôn. Vô khúc cuối luôn coi thử nè. Anh thấy là bật kiếm tiền quay vậy thôi chứ má bật khó phải. Ý là đã có bật đâu, cái này là đang trong quá trình làm này em vô bỏ vô luôn. Thiệt. Lên Facebook á. Kiếm. Không, Facebook nó bị lỗi. Facebook em kiếm rồi cũng thấy tụi nó cũng có rất nhiều bãi, nhưng mà tụi nó hơi thích của bọn Philip. Ý là rất Philip đó, nhưng mà nó không có đăng bài, nó không như mình, thậm chí nó rất hoạt động. Lúc mình đợt đó là có bia vậy. Bây giờ tôi có bia cái trò này nhưng mà tụi nó đéo được đăng bài ấy. À. Có một ý là lô bia này, giờ có bàn cái công viên cũ á, tụi này nó làm không? Mà bia giảm không mà. Nó Vì mở đăng ra. là được đấy. Đăng lên mà có còn tương tác không? Đăng Nó cái hên từ xui mà. tương tác hả? Xui. Không Từ đâu nó phải hết hết đâu. đâu. Đi em đâu cầm hay gì đâu. Mình đi chay mà. Đúng rồi. Phải đợi nó tự đề xuất thôi. Đúng rồi, nó hơi tốn thời gian nhưng mà sẽ đỡ hơn. Riêng gì cái group thì không được kéo được á, chỉ có đăng trên cái con bay nào đó thôi, mà làm gì con bay. Còn nhiều hướng đi mà anh. Không đi qua cam. Đã không có kêu kiếm tiền là chịu á. Má kêu lên có view á, view lên nữa là có view nữa là nó bỏ. Ngồi Má luôn, giờ kiếm ngồi view khó luôn, nha, không biết không chữ. chở đâu. Anh view giờ view còn không ra luôn kìa, view 4 kênh rồi đó. Nói đi chung, Ở trong- Vui gì? cầm cái này lên kể chuyện Em lần cũng muốn ấy, chả có view. Anh hãy cái ti qua cho nó làm á. Anh thấy cái anh lao qua chưa? 20 đứa. 4 cái video của anh thôi nó đã lên view rồi. Mà nó đéo chịu làm, giờ anh view lại méo lên luôn. Thì ý là bé này không chịu làm, mình có bé khác. Ừ. Nó chịu luôn á, giờ view đéo lên luôn mà anh chửi.
Bây giờ chịu không? Mấy mới à? Bạn chửi Chửi đó mẹ em. mà. Không muốn làm nữa đâu. Thì không có tiền không muốn làm nữa. Làm gì mà. Thì bây giờ đi cưới ông đại gia Trung Quốc Đúng rồi. 90 tuổi rồi. Cũng quá, 6 mấy rồi được rồi bây giờ. không, bây giờ ông 90 tuổi tới 91 tuổi mất rồi. Giờ Càng lớn càng tốt em. Lớn ba thằng luôn chứ đúng không? cái đó gọi là gì là sugar daddy. Bao nhiêu? 60 rồi. Ông mới 60 hả? Ủa, ba thằng 60 hả? Rồi lớn hơn ba luôn á. Dạ. Tại vì Sinh năm nhiêu? để muộn nó để muộn. 96. Cái gì sinh Sao năm 96? 6. 17 96 66. 1966. Vậy là lớn hơn ba anh Chục. đâu 69 hả? 66 66. lớn hơn 3 tuổi. 3 tuổi. Lớn hơn 30. Em 70 mấy rồi. Cái mốt sao làm tham gia? Cái mốt làm tham gia. Không, cút cút. Tại sao? Diệu. Cút luôn. Không. Chút. Không cho nó có ảnh hưởng gì hay đó gì đâu. Chắc gì nó chịu. Chắc gì không chịu giờ chơi kèo không? Một tháng nha anh Khánh, chơi không? Mất cái gì? Mất kênh nha. Đứa nào Thì giờ anh với em không có gì đâu, anh mà kiếm tiền lên là anh mất. Giờ anh kêu anh Khánh một tháng tán Ý cái là gì đó. đứa nào Chút hay Diệu thì anh chọn thôi. Không có. anh chưa thấy mặt. Diệu đi. Anh đưa Vậy em. hả? Không có. Anh nghĩ đi luôn. Anh nói giỡn thôi nhưng mà nếu mà được thì giúp cho anh Khánh có người yêu thôi chứ nhiều đâu. Chịu đi chút. Thân càng thêm thân. Ừ đúng rồi, nói chuyện bình thường lên, thoải mái lên. Tức là gì nè, ví dụ mà tự nhiên bạn bè không, bạn đi làm xa đúng không, anh Khánh chở về Đúng rồi. lo cho ăn uống cái kiểu đồ. Thôi là Để bạn tự lập. Bây giờ bây giờ không nói gì hết là được rồi. Đúng rồi. bây giờ em ngủ ra đi ăn lẩu. Đúng. Đừng rồi lẩu đi. Thôi Ra được đất cho ổ lộn thịt kìa. 7 món. Thì bây giờ nè, em chỉ cần làm hỗ trợ anh Khánh ở cái phần gọi là im lặng thôi, cho gặp gỡ thôi là được. Đúng. Cái đó có hỗ trợ rồi nè. Sao có hỗ trợ được? Mày về mày nói mày mét hết rồi chịu. Đúng rồi. Tại Phải nói với tại sao lại mét? em dắt các bạn. Anh Khánh làm gì mà nhắc? Anh dắt gì? Ừ. Anh dắt đi đâu? Anh Khánh là một người rất ngoan luôn á. Thấy anh mày ngồi làm suốt không?